Wahai cenong ki nokit kami ke cenong ki nokit kami ke sports ki special invitees ki yongi ki ni art league player ki pojok final bat ki wechim bentalang khamtam ki referee assistant referee ki prolog ki bamaya ki wan na ki cenong pramarjan kamjo khamtam ki trechnong ki tim wechim benta ha friendly match bat yawro ki manbe ki manpa ki khonkro ki wahai ki sen sabachim gini ki jing ek play nakli yonga ulai ke chipi waro evpv klem de nyaw yi perti yompi la chimi ki por dab de misten musa kumen yo ikam gini gelat hawo saki ya gini football final bat ngaman le wina wa hatam ha kwa naling yong sport club bat naling yong chnong da ke jing yesal tholang de kerpa de ki ya ke trik wa ngalaj o ye matalang kila de klogi upospon ya gini program hadut negasni kadini for gi wachden perchangi khud ya sports minister kadurang eng ushikler warjri da ong le da wanu ichimtalang uchrubi ha program final hanrei da ka jingi setho yang sarkar the change you bat kamjo yang ala nete daw nagaleng yang play kamu sports minister yido one bat ne daw o da manu chapan ham hande sa kumenu ong da jing maya yang pi siaw yeledi da mano wa emha wa yo chim yang ni galat man kam kongsan hagni ke program bat kam ju ye chimtalang chrubu pi nado gani ke friendly match bat hado man kam kongsan yong gani ke ski fos ken miulen ke jingmaya yong ni ke chnong man lagi por yo de e bi nga ke galat keluti hago chimtalang chrubu pi hakino gani ke program mem sia para bi nga bat ko sia kunan ju chola ladi paji ye ke skim ki mo pher ki jing e yong ke chnong ke thau Pida ken bi nga kam khon yang chnong ga thau nete daw pnsnyao bi ga jing e bad ha ga jing slam pun poi ya kita ki jing pun poi le ne ki jing punyo ya ga ni ga chnong ga thau pi man bi ga ya cha yeni woro nga sawo kmenu ong ba saw so rong le ong kam nong mi khmat yang ni 6 clever constituency wa pi trip bi nga kam nong chong chnong yang ni ga chnong da ka pi ya cha bi ya ki kam ga jam man go ga jing e mensen nga haulai li thu ya ki kam ga jam le ne ga punroi pun par ha po yang ni ga chnong ga thau sau kumenile wagni ke por be i yang agni gelat wa wai khantam yo nimo marble bade yo pure yo nimo marble ne benta wagni ke skim de psniaw de ki he ki besian kuble chi bon ngam poi berkhado yo e ganam go burom hande keni u ong chi kanten ginu ki skim wan ra e po yong ni chnong unto ke skim yong ma kermen unto ke skim yong konrad lenim to ke skim yong nunu keni to ke hok kanti yong pi ki pa ba ha ko i kam no mi khmat ke duty yong i ulai li thu pun poi chi ki pa ba ke to ke kamram ke yong i nite daw pi to sel sorong pi ha wan ke development ha ke chnong ke tha go yong pi wan development ha ke ni ki area ke yong i to sel sorong i keni to ke bot ke yong a bo pun poi ya ke ni development nite daw congratulations ya kinu ki bade yiule badang pun ki kam ki daw le edeni khmat klem de pujron ji klam yong a pan map ne pi ki he ki sen ki nong chong chno yong ni chno dang bon ki member ndam ki be dang la luti ne daw bom cha de ke por ni ba ti ba i ke por tlang smart ba longo dio le mem ki ni light mo ha go yele ki remen de ke po kirwiango ye ni art legitim pan map ne pi wa habdu kulam kat tu kan ni ki genten dai daw wa hab chimi ye ni kanti uman kamu kongsan tangwo ong ni genten ha chwa chongo da ko borom ni ki he ki sian ne do he chnong ki no kit kam ni spot le kamjo sia bha ya cha negas ni yo do klam chibon geten handa yaki memandam ki de debo bat kamjo ku dang bo untule daw le I kat I be bala I pun pro ya gete jingrap khna yu man ga ji kra lang yong I ne do ne le yong a kam no mi khmat wakino kit kam yang chnong mat sport club lani ki balang ki ba per yo man go jing man to ki jing jet yang pi nga kam no mi khmat yang ki 6 clever do ni genten ek jing ek play lang I bro lachi playground cost 5 lakh under SRWP scheme 2023-24 inaugurated by Shri Karmanshala MLA 6 clever constituency on the 7th November 2025 in the presence of Shri Dehok Sumer Wahe Shnong Batao presided by Shri Martin Langdo, President BYWSC, Kubechibon.